Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва боғ. Имрӯз 7 майи соли 2024 ва мо қарор дорем дар деҳаи кӯли ҳавоӣ ноҳияи Варзоб дар баландии 1400 метр аз сатҳи баҳр. Ва мо дар ин баландӣ писта шинондем. ин боғи акаи Баҳрулло мебошад ва ҷиянаш Баҳром нигоҳ мекунад. Ози Баҳром дар пеши ман аст. дар бораи писта гап мезанем. Аввал ин ки ман дар бораи писта гап зада гузарам. ҳамин пистаро мебинед, якта пайванд дорад ва дута пайванд дорад. мана ҷои пайвандаш дидед, мана маълум аста. ана ин бепайванд. инҳо хатогӣ кардагиам. ана ҳамина бурида партан дар кор. аз ана ҳаминҷа. ин соли гузашта ниҳол аст. ана аз ҳаминҷа бурида партан дар кор ки пайвандиаш калон аст. чунки мо бо наринам шинондагӣ ҳастем дар ин боғ дар як ҳар як 10 дона. агар нарина намешуд, инашро мемондем ки ин нарина шавад. лекин аз сабабе ки нарина доранд, кадом одаме ки нарина надорад, ягон навда дар танаи пайвандӣ бо аз пайванд берун монад, ҳам нарина ҳам модина мешавад. лекин аз сабабе ки ин дар ин боғ бо наринаш аст, бояд ана ин дутаро монаду лоақал яктаро монаду ана ин пайвандаро инро бурида партофтан дар кор. ин ҳаст яке аз шартҳои асосии пистапарварӣ ки ин пайвандиаш калон шавад. Баҳром ҷон, ҷура ҷон, салому алейкум, хуш омадед ба гурӯҳи мо. ман имрӯз хонаи шумо, боғи шумо омадам барои назорат кардан. ҳамдиёрони азиз, ман баъд аз он ки мо писта шинондем, бод назорат ҳам мекунем. шумо соли гузашта аз мо чанд дона писта гирифта будед? мо соли гузашта хато накунам 1000 дона писта гирифтем. аз ҳамин 1000 дона 400 донаш хушк шуд. ки раҳмат ба шумо ки хаина 400 донаи дигаша баргардонде. ҳамдиёрони азиз, акаи Баҳроми мо дар ҳақиқат тасдиқ мекунанд. 1000 дона гирифтан 400 таш хушк шуд. насабзид? барои чӣ насабзид? барои он ки як дӯсти наздики мо боратонро мебиёрем гуфта бори моро гирифту дар Турсия 25 рӯз нигоҳ дошт. вақте мо рафтем дидем ки моро фиреб кард, гуфт ки дар замин аст боратон. вақте рафтем дидем бори мо аз замин берун дар дарони ящикҳо 25 рӯз бе хок буд соли гузашта ва аз ҳамин сабаб бисёр аз хушк шуд. мана мо ба Баҳром 400 та додем, боз ба даврони даҳанаи Кӯлоб як 600-800 та додем, боз ба дигаро додем. яъне ки раҳмат ба он дӯсти мо ки ба мо 2500 дона имсол бепул оварда тақсим кардем ба халқ ва зарари калон ҳам дидем. лекин Баҳромҷон, сухан аст. мо сухана ки додем, мо дар сухани мо меистем. мард бояд мард бошад. мо гуфтем ки кафолат медиҳем, мо кафолат имсол овардем ба шумо додем, дуруст? бодоматон чанқа буд, чанқа хуш шуд ва мо чанқа додем? бодомо мо ҳамин тахминан як 150-200 дона буд. ҳамин як 50 донаш ки хуш шуд, 70 дона оварда додем мо. раҳмат. ҳамдиёрони азиз, ман суханои моро боз одамои мизоҷони мо тасдиқ карда истоданд ки мо кафолат медиҳем. кафолат. Баҳромҷон, паси мо биед, мо пистаотонро як назорат кунем. мана ин пистаи шумо, ана ин пистаи шумо, ана ин пистаи шумо, ана ин пистаи шумо пайвандиаш инҷа нагирифтааст. дар ҳақиқат пайвандиаш нагирифтааст. инашро ҳам кафолат додем ба шумо. ана ин аз ҷои бепайвандаш гирифтааст, дуруст? инро шумо мемонед, мо ба шумо соли оянда роҳи пайвандро нишон медиҳем, инро пайванд мекунед. майлаш? ана мегузарем ба дигараш. ин тараф биед, ин тараф биед ҷураҷони ман. ана инашро мебинем. ана бо ҳамон хатогии ки ман гуфтам. ана ин пайвандӣ, ана ин ҷои пайванд. дидед? ино чӣ кор мекунанд? ино номаъқул мекунанд. ина ҳамаша кандан дар кор, инашам буридан дар кор, инашам буридан дар кор. шумо бояд амал кунад фақат писта. Баҳромҷон, пистаи шуморо ҳашарот хӯрдааст. ина шумо ҳатман бо моспилан коркард мекунед, майлаш? ҳатман инро ҳашарот хӯрдагӣ паго бо хушк мешаду бо ман гарантия медиҳам. неки аллака дига ман гарантия наметиҳам, барои ки аллака сабзидагиаш шумо дидам. ана ин пайвандии шумо бояд сабзад. инро аз ҳаминҷа мебуред, майлаш? ана ҳаминҷа мебуред. меравем дигарашда. ин имсола шинондагиҳо, ана ин имсол шинондеда, ин ҷое ки ҳамон гарантияше ки хушк шудагӣ буда. ана бинед, ин пайванди гирифтагӣ, ман пайванд ҷои пайванд боло нагирифта, бо баркадааст. инашро меканед, майлаш? фақат пайвандиро мемонед. тамом мегузарем бо ин мобайндаш сев шинондед.
یعنی سیو بود ها اکنون این پیسته ها که 2 سال پس کلان شد 3 سال پس این حتما این رو شما سیوتون رو میکنید خدا خواهد از این پیسته ها شما 2 سال پس میوه میگیرید من باید خطاگی دیگه این آب قطرگی است درباره آب قطرگی میزنیم این پیوندی است من اینجا تو اینجا گروندید خیلی نقص کردید از این پیوند بالا هست این پیوندی است این بی پیوند است این رو میشکنیم انا پیوندی کلان شود بی پیوندی شما قوه رو میگیرد انا این خیلی جوره جونی من کار میکنید میریم دیگر پیسته ده اومدیم بود پیش یک پیسته دیگر باز همون خطاگی باز من پیسته پیوندیمو از اینجا است پیوندی برآمده است از بخش با بی پیونده برآمده اینو هم کنده پرتون در کار چون که پیوندیمو هر چیز زودتر کلان شود خدا خواهد سال دیگر شما از این پیسته میگیرید میگذاریم به دیگرش ها من این سالش ها این امسال شنودگی هم بگمونم یا که این سالی گذشته هفته سالی گذشته باشه هفته سالی گذشته است من این گفتید خوش شده همینا بودن نه خوش شدن گفتید با سبزی دادن اینو خوش شد گفتگی بودن جای این دم نجا دادیم نه که آش شود جای این دم جان دادیم این نه سبزی بود این سال سبزی است انا اینا میکنیم میپرتویم انا این اینجا پیوند است انا پیوندیمو سبزی دست است اینش هم اینجا میسبزد مالش اینش هم بریده میپرتوی اینجا حاضرش نبرید که این یک مخص با پوچش زدنش کنه پویش قطعی میرویم دیگر پیسته ده از راه این طرف میگذاریم با از انا این با پیسته با همون خطاگی بهرام دادر جان من ببینید چه خوش نشون نمودارد پیسته من پیسته پیونده این از پیوند پیسته بالا میکنیم روزی کو این یک نبوده نیمو سببش میدونی چیه وقتی که خنوک بود کم خنوکتر بود این یگم عمل کردگی نبودن عمل کردگی نبودن زمین که کرخ بود ما گفتیم که کنی عمل کنن من همون درخت رو آوردم و گفت که بیاد عمل کنه بعد این تقویم گفت که شما رو آوردن نشون میتیم بعد بریم لیکن هر مبانی 10 درخت یک تا نرینه شو میمونید فهمیدید اگر نرینه نیفتید همش پیوندی باشد هر یک مبانی 10 درخت نکنید این سبز شود اقواتش یک تا نرینه برین سبز شود همو اکن میبرید تازه میکنید برای گردالو شدن ان این درخت پیسته میبیویم این نموید ببینید چه خوش رو این عروسک شده است نبینید چه خیلی این در یک سال اینقدر دویده است این اینجا شو میکنیم میکنیم و قواد رو به پیسته پیوندی میتیم این پیسته پیوندی شما امسال خدا خواهد 1 متر میدود اسمانده شما دورو هم میتید البته ها دورو پرو میتید با یک پیسته دیگه در بالا انا این پیسته رو میبینیم پیوندی دارد یا ندارد انا این پیسته شما پیوندی ندارد اینا مونید استد این نرینه این پیسته شمون میشود نرینه پیوندی عموما ندارد میگذاریم به دیگر پیسته انا این پیوندی اینه دورتر مونید در بیخی این نچکد در تنه این آب نرسد مالش دیقون بابو انا این پیوندی ها کم ترک خوک گیرید مالش کم ترک خوکش گیرید من این پیوندی من از همجا پیوند شدگی و برومده رفته است این بی پیوندش رو میکنیم انا این بی پیوند هایش رو میکنید فقط همین پیوندش رو میمونه پیوندی همین کلان شود جوی پیوند تایی خوک نشود مایلش نه اینجا برو بله با اینجا میبیم انا با پیوندی اینش هم همین خیلی من جوی پیونده من پیوندی گرفته است کلان شده است این هایش بی پیوندی از پیوند بالا برآمده همه قوه رو همینو گرفته ایستاده ها من اینو رو همش رو گرفته پرتفتیم نصب زد اینش هم نصب زد انا ما قیچی نداریم اینجا گرنه درس قد شکستیم انا فقط خودش تا تنها کلان شود این رو اینجا میبرید مالش در بخی این یک تا ارماتور می یک تا ریکه میزنید و اینو میبندید یا که همین نزده هم خیلی میبندید مالش در خودش بندید و تنه این سبز مشتگی رو کنده میپرتوید و بعد سلوینده که این با قوت شد بعد اینا بریده میپرتوید حالا در خودش بسته مونید انا با پیسته این همه پیسته های شما گرفتگی کو شما میگید نگرفتی 400 500 تا دادیم و این همش گرفتگی کو بهرام انا
пайванди да инҷа мондагӣ. Ана пайванди. Инро мегирем. Ана пайванди. Аз ҷои пайванда инҷа. Инҷа пайванди нигоҳ кун кани. Аон тараф. Пайванди не? ранги пайванд бури кане. чиқадар богуми вай ҳаст ку? Не, пайванди не ку. ҳар ду тараф. Не, пайванди не. Пайванди инаш ҳаст. Ина меканем. Мепартоем. Не, пайванди не. Пайванд ҷои буридагӣ надорад. Ана ина канда партофтем. Бе пайванд нашавад. Пайванди калон шавад. Инашам ҳамин хел. Инашам ҳамин хел. Ина бин ки бе пайванд ҳама қуввара гирифтааст. Мана ин пайванди мо. Ана инҷа пайванд. Ана омадагӣ сабз шудааст. И бе пайванд ҳама қуввара гирифтааст. Ино ҳатман ва ҳатман мекане. Инро дар тани ҳамин баста мемонед. Майлаш? Анам хел мебандед. Кин шамол нашиканад. Хай ҳамин хел хуласи гап ҳама пистоатон гирифтагӣ. ҷура ҷони ман. Инашам ҳамин хел. Инашам ва обро камтарак як ваҷаб дуртар кун. Майлаш? Ана ин оҳанота кан, ин оҳанота кан. Инҷа зан. об дар тани ин наразад. Ина пайванд. ин ҳамаш пайванд. Ина дидед ки ҳамаш дар пайванд қувват рафтааст, чӣ қадр калони хуш шудааст. Баҳром дидӣ? Ана ҳамдиёрони азиз, аз гуфтаҳои ман шумо ҳам амал кунед. Пистаётонро, дусола пистаётонро ҳамин хел нигоҳбонӣ кунед. Яксола пистаётон ҳам ҳамин хел кунед. ҷои пайвандаш истаду бепайвандашро канда партоед. Албатта бояд пистаи нар дошта бошед. Пистаи нар надошта бошед, монед дар қаваташ якти дига бурояду вай нарина шавад. ҳамдиёрони азиз, ана хел як наворча кардем. Ана бодоморо имсол дагиё шинондед. Баҳром. Поён. Як аз ҳамҷо ҷарро ман як навор гирам. Ана чӣ хел ҷарҳоро обод карда истодаанд. Анами ҷарҳоро бародари ман Баҳрулло обод карда истодаанд. Ин гелос ҳамаш дар ҷар шинондеда? Не, гелосу параш бодом. ҳамин ҷарда гелосу бодом шинондед. Обод карда истодед. Раҳмат ба шумо, раҳмат ба шумо. Ин биҳиштро бинед. Ин биҳиштро бинед. ҳозир ман боло рафта як навор мегирам. Як болои шаҳри Душанбе. Ҳамин вақт чанг буд. ҳозир чанг нест шуд. Ман шумо сабабашро мегӯям барои чи чанги ту болои Душанбе нест шуд. ҳамдиёрони азиз, ана ҳамин хел ниҳолои писта аз мо заказ кунед. мо писта мешинонем, мебиёрем ба шумо, кафолат медиҳем. Мешинонед шумо барои хушшудагиш бо соли оянда бо мебиёрем. дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад.